Serikali ya kaunti ya Masaku kuyumundi ni atwaisya wosani wa mwika ungwalanio wa Machakos Youth Service kana MYS ula withitwe winengane mavundisyo kwi mwika na wambiwe ni governor wa Masaku Mwandu wa Vinyandeti. Minisa muvyani wa kisomo wa kaunti na Masaku Mwandu Consolata Mutisya ni waelesya kuyani wa kwake ni undu wosani atwaiwa ayelesya kana walanio uvaniwe kutethya mwika kuma kona sikothokanio sia Masaku. Daniel Mwangela nukuelesya. Minista muvyani wa kisomo Mwandu Consolata Mutisya ndanena itino watwaisya ndambuka kuthuima undu walanio suwa kuosana wa atwaiwa ni waelesya kana ni weani wanundu atwaiwa na kulya mwikalangi matana kwa ataiuso kwi umundi meyumilie uthani wa uni wala walanio suwa niwe kuendeigwa nitwetha ni buso ya kosa anarika kana andu ma mwika maitu ma county government ya Masaku twisile muvea wa education moke ila programu ya excellence governor wa Vinyajita wa Machakos Youth Service iseso jini yaende yanesa kuma kwa cha okula kuonde na athini na bitila kundu kwingine nesela mulolongo the river Muthwani Kinanie Chumbi na ba na nino ngutunga mubea muno mundu ninone seso jini athini sound tunabanga very free and fair amwika alama qualify alama oswa na alama undisavia na nditabya mwika alama tanoswa maika kwengo uni iseso ni kuendea juje di kwa department ya youth and sports nipo metha mayoswa courses ya driving ICT na boda driving wevindani juu namo amemambunge kaunti ya Masaku matongwe ni ndongo ya laingi mbungeni na munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masaku ni mali sekana nimekwenda na ngwata mbao mawalini taya mwetaka nimeutethesha wanina mwika ma kaunti ya Masaku kuya kakiukwati na kwa kuna manundu wa ukosa mawia alame kwenda mautweka imbabe mwanarika utana kwata nafasi na inde miana na yoyo minini mwako nituongeletwa vicha 1500 nene se mwako usunge high excellence no kuinge no kosa siana mbinge tuimea ni bene buso ya ku join program in terms of either border training kana digital economy na sinule ingesi na meotha mayosa siana ngili 3 across the county ende kwa andola methira maibwa sindu siana youth maitu nundu kuyana mapuite muno wala gavana no kwaza no gwenda hotel siana isitu ayambisi ya kumeta militia mayambisi kumeta masito kibathukani hii ni siana situ ila sumite koisio na sumisio nikenda gavana ato on the costate take on the bingi sena project taithi lakini Masako sipo ni mwa mwikala metha mayoso kwi umundi mawalini na matwaiwa kona si kibathukanio ite utui wa mithanga na nino kakuno enwa yes na nina sakoa na the process was imekuwa poa. The recruitment was so very nice. It was fairly, and thanks to our governor wa Vinyandeti bado endelea na hiyo shughuli kabisa. Nila Mwangela, Mutongwe TV, kuma mavivi kauntini ya Masaku.